Sí. Ya. Va arriba. Papá, espera. No te preocupes. Ya va. Bien. No te marches, ven pa' aquí. No te marches. Esta mujer. Yupa. Niño, poca. ¿Está pasado que no? No, pero brindemos primero, por favor. A ver. Qué falta de experiencia. Bótame un poquillo para brindar. Ahí estamos. Bueno, Ay, Salud. suerte. Que vendemos le tocó. Soy Socorro Álvarez del estanco de la Isla de la Toja. Estamos muy contentos porque hemos dado parte del segundo premio de la Lotería Nacional. Es la primera vez que damos un premio de esta importancia. El número es el 51244 y nos alegramos muchísimo, sea a quien sea que le haya tocado. Tanta sorte. Increíble, eu este momentito non me acabo de creer, pero bueno, alegría tanta que non se cree. Sí, precioso, que veña ao barrio un premio, eso é... Tuxonolo o Papá Noel. Un único décimo, ¿no? Dicen que é un único décimo, eu hasta que me teña da delegación a... O sea, a conformidade, pero si... E sabes se vendieron uno? Me parece que solo uno, pero bueno. Bueno, pero vostede xa sabe algo, non? Xa sei a quen lle tocou, porque xa me chamaron, o sea que claro que sei, pero non vos dicir. Bueno, pero creo que era un grupo... Sí, unhas amigas que fan sempre a primitiva e co que sacan de premios na primitiva compran a lotería de Navidad. Pois compensou este ano, alégrome moitísimo por elas. Este é o primeiro premio De importante Navidad, que é o primeiro que damos. reparte. De Navidad, sí. De Bonoloto demos casi 300.000. Así que isto non é tanto, porque é só un décimo, pero bueno. A alegría fantástica de que se acorde a fortuna de chegar aquí ao pueblo. Ao pueblo, ao barrio. Porque somos barrio de Peralta. Peralta 12. Canto tempo leva... Toda a vida, filliña, toda a vida. Agora están os meus fillos, que son os que trouxeron os premios, Hai que ser sincero. Eu nunca din premios grandes. Os premios grandes viñeron desde que están ao frente eles. Eu estou aquí como a nai. Metida na cociña que na tienda, pero bueno. O que facemos todas as nais. Pero moi ben, moi ben. Alégrome moitísimo por eles que son os que deron o premio. Así que merecen os parabéns son eles. Como vos enteraches? Chamaron vos da administración ou...? A primeira que chamou foi a que tiña, que estaba vendo a televisión. E dixo, increíble, Manolo, eu penso que é o meu número, penso que... Sí, muller. Entón xa chegou o Enrique, xa chamaron. Todo xunto. O sea que... Esperado, era un premio esperado. Estupendo. Alégrome moitísimo. Por eso... Invítevos a uns bombóns. Nós non somos de champán, pero de bombóns todo ano. Bueno, digo que ahora que xa empezou a repartir premios... En Reyes, conto con vos aquí outra vez. Non me faltaría máis. Non sei con que premio, pero o premio de vender e que lle toque a un veciño xa é un premio moi grande. Nada, xa gordo para... Bueno, vamos a ir con 72 anos xa se ten moita calma. Non temos prisa, que veña o premio que veña, pero que veña. Que lle tocou e para todos que non lle tocou, que lle tocará no futuro. Estamos clarísimos, vale, amigo? Vale, sí. Brindis. Felices festas. Felices festas.